o voknek zon thani somni pali ni nga ni kan lo thleng ve le ta tukin jing politics huanga chuanin Mizoram thulang sar then khat kan han lo ranga kan hria tangin MLA ni lai MNF MLA zinga pathom na tak mai assembly session tingai inom tu le ti hmu nom tu pulal rin tluanga sailo aboral hani kha nimin lam khan vuilia mani a pulal rin tluanga sailo chung te tan sarkari na ti thaya piang ati tur thu chief minister pulal duoma chuan a soi dampabial tu MLA pulal rin tluanga sailo vuina nimin khana chen na in luang muala buat sayania official program house leader pulal duoma chief minister chuan thu a soya pulal rin tluanga sailo MLA chung te tan sarkari na ti thaya piang ati tur thu a soi pulal duoma chuan house leader ani na le an party ayo ading ani thu a soya Mizoram in sitting MLA hi mi som kan chan to ni in ka hria a voina kan vui mek pulal rin tluanga sailo hi legislator tha debater ro pui takani kanawa ni a mingin ka ko mai pu kan bel ngai lo kan nu pa hi uangin min ena kan ngeina em ani kumsang kha zako som ko pathuma bil khot hlir biala ka zuk din khan ka campaign chairman ani tluan zaka kan rek dun zel thin tuna kan han MLA duna sesona kan han chevel te hi min hal takemo min ti mai thei ma se ni lova kan in nel zo kani ati assembly sesona athu sei hnung berte ni zana ka thlir le ta kalunga leng hle a lom thu sein athu hnung te kha kharani anu pui fanau te lo thlaphang lo ula thian tha tam takin nei ti riang cheu sarkar point ati thaya piang ati donani ati Deputy Speaker pulal famkim appoint thu soin pulal rin tluanga sailo chu pathatak mi te khongai thei tak nelom takani ramtana athanem ngai na te kan thereng dona atel lava assembly house kan han kalpui tur hi ka hupur hle ati Delia Chamek Speaker pulal biak zaman aron thana thucha soibok MNF legislature party ayo in pulal chandamaral te leader of opposition chuan thu a soya pulal rin tluanga sailo chu an legislature party deputy leader ani thu tar langin an party chunga le party dang thian te ne na in poton na konga atho hlok le a an ngaina vekani lekhajir sang tia soitlak ni lo ma se mi fingani ati pulal rin tluanga sailo hi MLA ni lai ni angin pulal thang moya additional secretary Mizoram assembly secretary chuan Mizoram sarkarin pulal rin tluanga sailo wasun na gazette achiar chuaka hausa athu seizat te atar lang bokani zuni som pathum sang kha zako somruka piang pulal rin tluanga sailo hian kumsom paruk mi ani lai kumsang kha zako som sari paruk khan Mizo National Front underground azoma second lieutenant ani mana MNF rammut top thleng omin kumsang kha zako somret paruka phi sakot zia hnuwa aron chuak zinga tel kumsang hila som pariat le sang ni somni pathuma Mizoram Legislative Assembly in thlanpuya dampabiala tangin MNF trikatin MLA atan thlantlina ni a MNF sarkar lai kumsang hila som pariat atanga sang ni somni pathum chung government deputy chief whip ani MNF party ami poimo ania MNF National Core Committee a member ani meka Luangmol Village Council member tan tumli thlan lo ni to bokani o tunai chu kong chia kan boi pui tlanga har satna kan to phame kania akai kuang ber chu NHIDCL te an ni ti mi puitan kan hria ta tha ome heti lai hianin Mizoram sarkar na chaltu te hianin NHIDCL te po hina taka an nor hi ngai ve boka anin soithiam thei bik tur ani lawang an thei to ka chuan ma an la ni te pona hriata chief minister le a thui hruai member sarkar lam ho tu te po thu khom to in kan chi se lak na silcha ro thom thatna turin cheng noi zan da nge hani kha hi ain kol tu Mizoram sarkar le PWD ni lo ma se Mizoram chak lak na poimo takani boxi wang le har sat na kan to mek boxi wangin hetiang hianin
atu langin ruam manna an siam taringot mai ani kha ilai hian MZP hruai tu te chuan Aizawl Press Club a thu thar the dar tu te an kawma nimin zing video khan tlem kan ti chuak to nge a Bill Court Hira Tranga Kolisi Ple Konpui Tranga Khamrang Inkar National Highway Kongpui Chhezwal Lai Te Thom Thawat Turin NHIDCL an phuta Zulai thachung NHIDCL malak dan an ngai chang don tian puang ani kha MZP President chuan in MZP Federal Council a NHIDCL na tho hi a that tok lo wangin MZP in a that jok theinan ma ala chhun zom zel don ti soin Kongpui an thom that dan Zulai thachung en zuin tuma an tho that lo chuan a tulangin ma an la don ni na soi Mizoram a NHIDCL office po kal mai tha an ti thu a soi bokani MZP President chuan July ni som pasari sang ni som ni panga khan kongchhiat chungchang chu Mizoram NHIDCL ho tu ber Executive Director Virendra Jakhar soipuan tum thu soin chol alola ka wangin an mu thei lova Mizoram eile barlak luna kongpui poimo lir thei tlan hlei thei lo khopa a chiat laya August ni sari sang ni som ni panga thleng chol alo la dai hi hriat thiam har an ti thu MZP chuan an tar langani MZP ten Mizoram alo kir to lo tura andu NHIDCL Regional Officer Executive Director Virendra Kumar Jakhar chu nisom ni pan hi thlasari sang ni som ni panga khan son ani Virendra Kumar Jakhar hi NHIDCL headquarters a son ani a hrisel na din hmuna wanga son adila wang ni atarlan ania Virendra Kumar Jakhar hi ruat ngala nia a ai o tur hian azom fel ma Manipur atengin an ron hui don thung tarlan to angin MZP President HLL Thiang Hima Khan nimin pia khan press conference kawin MZP rorel na sang ber.2 Federal Council voi somnga pakwana NHIDCL na tho hi thatok lo thina wangin MZP na that jok theinan ma ala chhun zom MZP in ma ala chhun zom zel ro se tia an rel thu soin hemi chungchanga hian July ni som pasari sang ni som ni panga khan NHIDCL Executive Director Virendra Jakhar soipui antuma ma se chol alola ka wangin mu thei ani talovani MZP chuan Mizoram eile barlak luna kongpui poimo kal hlei thei lo khopa a chiat laya NHIDCL ho tupa ber Executive Director in August ni sari thleng chola la chu hriat thiam har an ti thu a soini kha heti lai hian kan video nunglama kan tarlan zok to ang khan India chuan Apache helicopter an don tur thu kha kan tar langa Apache helicopter hi US ateng in India hian engemaw zat an lei to atuna hian a batch then khat India ron thleng le ta September ateng in MiG-21 bison cholti rani don bokani Indian Army chuan hun rei takatanga an lo nga to US atanga an lei Apache helicopter batch masa chu tholeni khan an dong ta heti lai hian in Indian Air Force in do thlona MiG-21 zat chu September atengin cholti rani to don thung Combat helicopter Apache AH-64E hi United States sa Hindon Air Base atanga ron phur thlen ni in Apache lo thleng masa pathum te hi khothlang ramri sipai thuam chakna tan man turani India le US hian Apache paruk leina turin kumsang ni le som ni khan in US dollar maktadua zaruk in remna an lo ziak to a mase India kuta hlan hun hi thlasom panga zetin ti khot lai ani Apache helicopter dang pathum hi kumin November hian ron thlen le man beisai ani Indian Air Force in do thlona kumsang kha zakwa somruk pathum atanga man to MiG-21 bison zat chu September thla atangin cholti rani don thunga Chandigarh Air Base a thlana hun nei tumani MiG-21 zat te hi squadron somni pathum zat India hian en kolmeka Panthers tia kawan ni he zat hi kumsang kha zakwa somruk panga le sang kha zakwa somsari pakhata India le Pakistan in dona khan tangkai takam manania heba ka hian sang kha zakwa somkwa pakwa Kargil warate Balkot air strike sang hile som pakwa tele tun nai operation sindura te kan manani MiG-21 bison zat hi ramchung siam chhuat Tejas Mk-1A fighter aircraft fin athak donani heti lai hian Israel chu ram somni pariat ten an dem thu an au chhuwa puya
indo ti top turin an phut mek Gaza Stripa hun rei tak indo na athlena wanga civil mi te turna chu anasa to lu tuk ti in ramsom hni pariat te chuan indo na ti top ngal tur le tun hnaya chom dol na sem dong tura mi pui pung khom ka an ni awanga mi tam tak thi na thlenga Israel an dem thuan soi thu chua intro man siama ramsom hni pariat te chuan Israel le US thlo polin Gaza Stripa chom dol na sem hna akal pui dan chu a hlo om ni in an soi Gaza a Hamas Sarkara Health Ministry chuan kar liam ta khan ei tur sem chua tur dong tur mi pui pung khom te chu Israel si paiten an ka pa mi sa chuang an thi ni in an lo sei to a ma se Israel lam chuan hei hi an pom lo thunga mi pui in nek buai te khap dai nan van lam hoya silai me pu ani chau thu an soi Hamas chu in ka hai puan na lam ngai tu a ya thudik lo the dar chom dol na na tho kal pui mek ti su ko kan pu bok Israel Foreign Minister chuan ramsom ni pariat te thu chua chu an pom lo ti soin thil thleng dik tak nena in mil lo le Hamas lam hruai koi thei tur ani ante thu chua siam tu ramsom ni pariat jinga UK Australia Canada France Italy Japan New Zealand Switzerland te po antel Gaza Stripa hian chom dol sem na hi kariat liam ta tangkhani US le Israel ina an thlop Gaza Humanitarian Foundation GHF in an kalpuya Israel chuan GHF hian Israel Military Zone chunga trengin ei tur an sem chuak ti an soya hei hi Hamas hawin ei tur thon lu an lo ruk thin ve na ata na trul ni in an soi ma se UN le an thopui agency te chuan GHF system hi an thlop lova a him lovin rual khai lo rual khai lo ni an soi ve thunga ni hei wang hian an thopui tu lo bok o Israel ma hian thu thareng engemaw thil thleng thar oma Israel chon operation tharan kalpuya mara chu heng te hi chu tukin jinga hian kan puang to lo mai angara se Ukraine in dona po thu thar puan tur kan na ya heng te po hi tlai lama ti chuak an tu manga tin khovel thu thar le in dona thu thar te international news politics thu thar ber te voin tlai lama ngai thla kan tum ne don ya